Beki özüm indi. Gen kolda lançamı çağıp jarabad okşaydı. Bek özüň aýtçy togun. 154 okşaydı. 150 geçti. 154 150 geçti. Uruwinge 50 gende. 50 dep bar. 50 dok. 50. Birok 60'tyn işin kılat da odasyna. 70'tin da işin var. Ha? 70'tin da işin var. Jakşat da oda de. Görgender, bilgenler, tanıyt aka atın ulak var jürgenler. Ha. Bir jany kişine koygon men aka oho. Bunu Adamlar arkaga atalabız deyip ko. Hı. Onday emes. Aha. Özü var. Ha. Tizgin men bar aka. Haliginde maktaş emes. Ozun murunku çap жүргөн balasy telefonunda söz nuktum da aytyp atdy o. Bu attı gö mingen eken. He. Bu janwar iştegen sorunu kalmadı. Ben şu bultur bir görüp kaldım da Nokem'de Özkan akanın ulagında stadionda. He. Aybek degen palvan bar Nokem'de. Oba. Aybek aka altın kurgap çıkkanda. Ha. Oşonda bir görüp kaldım. Çoğunlukta altın kurga akırını alsa jakşat eken da. Oşonda Bekikam kızın kırda sen sala ver dep. Hemen olup koydum bile. He. Ortada jüttür. Onda videosu yanbasa gerek oşo Bekine. Aha. Seydel akamen Maysal üçü ortada tuttur. Ha. Şeyde turat başını götürüp alıp. Bak kişineligin bildirip etken da bular. Bildirip etken. Bunu jığılığa seyrek dedim hele. He. Yok. Şurada çoğun atlar, memin degen atlar jığıldı. He. Bul arasından aralap çıktı so. Oşu jığılat degen biliyorum. Üstü de tol aka. Ha, jakşı ken. Kazıkları. Tut jakşı. Akarmaga. Atasyny Karaçolokda attın mı? Atası Karaçolok Erlan akarın atı. Bayırlan akanın atı. Çoğun at boz gerek al. O 1.63 mü şunday. Ha. Karaçolok. Yaşıp işte aka. 3 yaş pıştı. Mınake bugün janakı Kaşkadaryaga çurkay turgan atlar çıkıp atат. Menden janagı YouTube'dan alıp alıp nomerimi çalay berişet da Kaşkadaryalıklar 1.50 at ula күчтүү at ta beriň dep. Anan özübüzdün dagı janakı arkaga da atlar deştetip kaldık o. Şol arkanın atı eken ötö mыкты at deyt. Bazar Korgon Şaylanda da aksı taraptarda köp çabılıp жүргөн at eken. Malumatın berебиz. Bazar Korgon Kolotaylı Abul Acının attары. Eki öspürüm biri şu ulaqtın atı çıkıp atat. Tapança. Sport. Abul, enin bul attın boykanın malumatını bere vereli. Ya bu lat şu bir akalar bizden mağa geldi. Aha. Özüm 2-3 ay kaldı. Alganma. Kızın kurdu aparıp tekşerip gördük gen kolda. Aha. Beki özüm indi. Aha. Gen kolda lançamı çağıp jarabad okşaydı. Bek özüň aýtçy togun. Salıpsın. O jakşı. Kanday oldu? Jakşı bardı. Aha. Çoğun attar men katarlaşılı turup attı da atat ko. Owa. Jakşı ken. Jaşı kanday olup kaldı dedin? Yaşı şu 6 ası yok seyden. Boyu 1.50 çıktı ha? 1.50. 1.50 plus dem. 1.53 54 öyle 1.50. Zaryat aşık mı? Aka öte kurtçılıkka. Aha. Öte kurtç. Barjoğuna staj aşkan. Aha. Bunu özü kermeke göğüdele görüyle tanıyt. Aha. Jakşı kene. Butu gol den solu mıktı benim. Jakşı. Meme kanday desin. Şişik pişikleri buğası yok. Aha. Tüyakları Tramvaj taza, yok degin. Yok. Eş de kes yok. Olgan at kişiler ulaktan geyinememek kişiler turup kaldı da. Aha. Şu an. Toktoganda kanday? Toktoy jönde ol jumşak mı? Toktayt. Yumuşak. Nары beri kayırıp görstöresine belki acı bunun basın kança deyiz? Ya basın 390 bin de öyle. 390 bin. 390 bin. Ulağı Garanti He. ulağına. aha. Ben az videolarında koşam bunu videolarında gördüm. Bu gen kolda Aha. göğü gördüm de ukamı görse tanıyt. Aha. Seydali Palvan Bişkek'te. Hı. Çoğun bir paşamen turdu ortada. Aha. Kök alma Maysal'ın aldığında turat. Onun için nomerin aldığında turat. He. Kök ispartık geçen kök tankiste. Ayır kim golun ulağı toğuk attı oldu. Aşırı jerge jetip barsağında. Şöyle deme cığılağı dedim öyle cığılvadı. Aha. Jakşat kende, çiğra kende. Ova. Jakşı. Yoksa çırakçılık. Men jakından tartayın da inim. Anan da malumatını aytasız. Hazır bu şeyin telefonda mı attı tartışaktı var. Aksılık ballar men da süйлöşüp attı le babu. Oşlorda qaytып atkan ugattın da. Aksı da çurkap жүрgөн köp jakta. Özbekistanda da çurkandı attı bunu. Özbekistan'da da o aksılık ballar aytты. He. Bunu şu aldığında en çok sorundu. Bunu bizim özümüz Malik He. Salvat. Şu aldığın sorunu da alıp
Жүрөк алып берген дейт. Шынымен алып берген. Пас бергендикин Пас досум берген мен. екен, Жакшы экен. Тишинен билгендер болсо мына тиштерин дагы ачып көрсөттүк. Өйдө ылдыйын. Көрүп алсаң болот. Бирок мындай тайсын экен, о, качок экен. Кичинекей болгону мен. Туяктары төбөлөнгөн жерлери бар экен, Кичине дөбөмени көтөрүп чогам сени. Ошолордон деген, Бирок жерге ушундай жетип эле алып айдай турган экен да. Үстү толуу экен. Жакшы экен. Көздөрүн карачы. Нар жагы бурук беке. Аркасын көрөлү беке. Мыналарын карачы санаттар. Болду. 390 баасы. Биринчи атыбыз ушул. Калгандан дагы 2 өспүрүм чыгарабыз азыр. Экинчи көрсөтө турганыбыз улак чатты малас экен. Сөөк саактуу бышты дейт. Азыр маалыматын беребиз. Ажы иним, бул арык го. Бул арака жайлоодо минилди. Жакында эле келди. Бир жум болуп калды окшойт. Энесини көрүптүр да. Жаша миништи экен. Токтотпой мингиле дедим мына. Тарбияны бергиле дедим биле. Пышыт кылады, Кыргыз аттарынын ашык жери ошодо көп минилип пышыйт. Ооба. Атасына кызыгып алып алдым эле да кармага. Атасын Карачолок деп аттыңбы? Атасы Карачолок, Эрлан аканын аты. Байырлан аканын аты. Чоң ат болуш керек ал. О, 1.63 ушундай. Карачолок. Жакшы экен. Атасын улакта көрүп. Тога курун алып атам. Ошо көрүп буну пышыргыла деп. Өзүмө деп алдым эле да. Жашы кандай бышты дедиң, Жашы пышты экен. 3 жаш бышты. Баары мыктуу, ден соолук. Бардыгы жакшы экен. Буту кол. Путу колу таптаза. Просто арык, реза малга минилди. Тарбиясын сурабай эле койгон да. Тарбиясын Жакшы билиптир, бирок жүндөрү дагы неме болуп кетиптир. Минилип жүрөбүр күндө. Бирок 1-2 улакка салып көрдүк, кичине неме кылды. Барбы? Жөндөмү барбы? Аракети бар экен. Жакшы экен иним. Мына атасын да сүрөтүн кошуп коем мен. Баасын канча дейсиң? Баасы ака 240 миң сом. 240 миң сом. Жакшы. Таза кыргызчыл кыспагандай урук куугандар, кызыккандар мына. Өспүрүмдөн алып жакшы аттын, чуркаган аттын баласын ат кылам дегендер тырмактары да сынып турбайбыз. Алып не бересиң? Арык экен бирок. Көкпедеге байлап бир ая шүдүрүм шакты жедирип. Азы жок экен, илешпей атат. Азы жок экен. Жок экен, илешпей атат аз колума. Ачпай атат, бирок илешпей атат. Мына жагачы. Жок, карматпай атат. Жакшы экен, болду. Кол салсак илешпейди го, мына көзү, жагы. Жүдөп турган мал экен да? Ооба, булар эми. Мына жага бурчун басчы. Пиширдик эле да малга депчи. Тура эле кыласың го ошону, бирок көп минсең ат жакшы болот да. Чыдачы бир. Акырын. Баасын канча дедиң ажы? Баасы 240 миң. 240 миң. Эрмага буну өткөндө алабуга жүктүп алдым эле, ат жокчу. Тамашага. Тамашага. Анан мен берки атты минип жүрөт элем, көрүп. Бир малда бекинди карасам, чойчойдо өдөөдө такамен тартышып атып ушумен кирип алды. Кырга чыгып алды. Значит, аракети жакшы экен деп койдум. Таптаса болот, дайырдаса болот экен деп, Ооба, стройка кылып атабыз да, ошол эле кичине. Жакшы, мынакей. Өспүрүм, бышты. Сөөк саактуу жакшы экен, көргүлө буну дагы. Жаккан болсо мына ажыга кайрыласыңар. Мына ажынын баласы экен бул. Ушул Балам алып берди мене. Бул да жайлоодон келген эмеспи, арык? Бул өкөтең ушу дедапчинаны көрүш. Ошону кандай экенин түшүнүп. Акырын, бир эки капкандан кийин токтоттум. Бул жашымде? Кунан. Жакшы экен. Кунан да курат болуптур. Минилиптир. Неге аттык кагасыңар да урушат да. Комментарийде жанагы чүйлүк туугандар. Биз аттык какпасак болбойт да. Чүйлүк туугандардын аттары камчы менен түшүнүүгө. Камчы басып туруп урдурат. Биздин линиясы бар. Түштүгөрөн аймагында озун кагат. Шалпаң деген аты болгон. Топко күрөң бар кызат. Чоң күрөң ат. Ошонун небереси. Шалпаңдын промой баласын азыр дагы бир досум алды. Ошонун акжалдын баласымы? Жакшы экен. Курсакты карачы, бул өсүп кетет. Көзүнө ак түшүп калганбы? Көзүнө ак түшүрүп алышты ошо жайлоодо. Жакшы. Бастыр. Бастырчы. Ушул экен. Жаккандар болсо, мындай жаш балага алып берем дегендер болсо, бакмалап алсаңар. Линиясы дагы бар экен, тарбиясы дагы бар экен.